CS collection, conscience and science collection. CS collection, applying smart things. CS collection ni organization ya company ishinzwe guhugura abantu, kubigisha mu buryo busobanutse. Batangiye mu mwaka w'ibihumbi 2000, urumva imyaka ishize ni myinshi. CS collection duhugura abantu b'ingero zitandukanye, abantu b'ubumenyi butandukanye. Uwari wese uje abona icyo akeneye. CS collection dukorera mu mujyi wa Kigali, dufite icyicaro mu Gisozi. CS collection twibanda cyane mu kwigisha indimi, cyane cyane Icyongereza, ndetse tubigisha ikoranabuhanga n'ibindi bitandukanye. CS collection ni ikigo gikomeye, gifite departments enye arizo ARSM, Rapid School of Languages, tukagira indi department ya STC, ariyo kuvuga Smart Technology Center, aho biga ikoranabuhanga. Tukagira indi department ya KRC, aho biga ubushakashatsi butandukanye. KRC bisobanura Knowledge and Research Center. Tukagira n'indi shami rero ryiza cyane rya EDC, bisobanura Values Based Center, aho biga kandi bakora imikoro itandukanye, ushobora kubonamo TUP n'ibindi. Kivuga kuri TUP rero, ni muze muri TUP aho ubana n'inyangamugayo, ukagurizwa amafaranga ushoboye kwishyura ariyo yose, ukabana n'inyangamugayo neza, kandi ibyo bikazaba ubuzima bwawe bwose. Ushobora kwizigama dukeya ariko ukagurizwa menshi, ukora imishinga. CS collection rero ni iyacu, CS collection ni iyanyu. CS collection nziza cyane, mutugane. Telefoni yacu ni 0782629969. Mbasubiriremo 0782629969. Mwaradusanga no kuri YouTube channel yacu. Ukihagera rero kora subscribe kandi kuri like, uko no kunzogera byose kugira ngo bijye bikugeraho neza. Dukorane. CS collection, applying smart deals. CS collection nziza cyane. CS collection, life is a collection. Thank you.